Welcome to the Mongolian lesson for beginners. We shall continue to learn more vocabulary and sentence construction before moving on to building conversations. Mongosarier, which means speak Mongolian. Mongosarier. Mongosarier. Angsarier, which means speak English. Angsarier. Angsarier. Mongolchууд Монголоор ярьдаг, which means Mongolian people speak Mongolian language. Монголчууд Монголоор ярьдаг. Монголчууд Монголоор ярьдаг. Та Монголоор ярьдаг уу? Which means, can you speak Mongolian? Та Монголоор ярьдаг уу? Та Монголоор ярьдаг уу? Таны аав Монголоор ярьж чадах уу? Which means, can your father speak Mongolian? Таны аав Монголоор ярьж чадах уу? Таны аав Монголоор ярьж чадах уу? Би Монголоор ярьж чадна. Which means, I can speak Mongolian. Би Монголоор ярьж чадна. Би Монголоор ярьж чадна. Тэр Монголоор ярьж чадахгүй. Which means, he cannot speak Mongolian. Тэр Монголоор ярьж чадахгүй. Тэр Монголоор ярьж чадахгүй. We shall slowly move on to the conversations. This is a conversation between you and a tour guide in Ulaanbaatar. While the tour guide spoke in English, you spoke in Mongolian, which surprised him. He curiously asked, Та Монголоор ярьдаг уу? Can you speak Mongolian? You responded with delight. Тийм ээ, би Монголоор ярьж чадна. Yes, I can speak Mongolian. You were touring the Mongolian capital with your father. So, the tour guide curiously asked about your father's knowledge of Mongolian language. Таны аав Монголоор ярьж чадах уу? Can your father speak Mongolian? You responded. Үгүй ээ, тэр Монголоор ярьж чадахгүй. No, he cannot speak Mongolian. We shall have a look at the conversation one more time. Та Монголоор ярьдаг уу? Тийм ээ, би Монголоор ярьж чадна. Таны аав Монголоор ярьж чадах уу? Үгүй ээ, тэр Монголоор ярьж чадахгүй. Монгол хоол, which means Mongolian food. Монгол хоол. Монгол хоол. Та ямар хоол иддэг вэ? Which means, which cuisine do you eat? Та ямар хоол иддэг вэ? Та ямар хоол иддэг вэ? Би Монгол хоол иддэг. Which means, I eat Mongolian food. Би Монгол хоол иддэг. Би Монгол хоол иддэг. Амттай, which means delicious. Амттай. Амттай. Амтгүй, which means not delicious. Амтгүй. Амтгүй. Монгол хоол амттай юу? Which means, is Mongolian food delicious? Монгол хоол амттай юу? Монгол хоол амттай юу? Монгол хоол амттай. Which means, Mongolian food is delicious. Монгол хоол амттай. Монгол хоол амттай. Хоол хийх, which means cook. Хоол хийх. Хоол хийх. Та ямар хоол хийдэг вэ? Which means, what do you cook? Та ямар хоол хийдэг вэ? Та ямар хоол хийдэг вэ? Монгол хоол хийх, which means cook Mongolian food. Монгол хоол хийх. Монгол хоол хийх. Та Монгол хоол хийж чадах уу? Which means, can you cook Mongolian food? Та Монгол хоол хийж чадах уу? Та Монгол хоол хийж чадах уу? Би Монгол хоол хийж чадахгүй. Which means, I cannot cook Mongolian food. Би Монгол хоол хийж чадахгүй. Би Монгол хоол хийж чадахгүй. This is a conversation between you and your Mongolian friend.
Both of you are dining at a local restaurant in the Mongolian capital, and it is your first time to try Mongolian food. You curiously asked, "Mongols hosamtteyo? Is Mongolian food delicious?" Your friend responded spontaneously, "Mongols hosamtte." Mongolian food is delicious. Out of curiosity, you asked your friend, "Ta Mongols hos hichchatho? Can you cook Mongolian food?" Your friend sheepishly admitted, "Bi Mongols hos hichchatkwi. I cannot cook Mongolian food." We shall have a look at the conversation one more time. Mongols hosamtteyo? Mongols hosamtte. Ta Mongols hos hichchatho? Би Монголс хоол хийж чадахгүй. Нэр бичих, which means right name. Нэр бичих. Нэр бичих. Монголоор бичих, which means right Mongolian. Монголоор бичих. Монголоор бичих. Монголоор нэр бичих, which means right Mongolian name. Монголоор нэр бичих. Монголоор нэр бичих. Та монголоор бичиж чадах уу? Which means, can you write Mongolian? Та монголоор бичиж чадах уу? Та монголоор бичиж чадах уу? Би монголоор бичиж чадна. Which means, I can write Mongolian. Би монголоор бичиж чадна. Би монголоор бичиж чадна. Ном унших, which means read book. Ном унших. Ном унших. Монголоор унших, which means read Mongolian. Монголоор унших. Монголоор унших. Монголоор ном унших, which means read Mongolian book. Монголоор ном унших. Монголоор ном унших. Энэ монгол үгийг яаж унших вэ? Which means, how to read this Mongolian word. Энэ монгол үгийг яаж унших вэ? Энэ монгол үгийг яаж унших вэ? Энэ монгол үгийг яаж бичих вэ? Which means, how to write this Mongolian word. Энэ монгол үгийг яаж бичих вэ? Энэ монгол үгийг яаж бичих вэ? We shall conclude this lesson with another conversation between you and your Mongolian friend. You recently got to know about Mongolia's traditional script and curiously asked your friend, "Ta monголоор бичиж чадах уу? Can you write Mongolian?" Assuming the Mongolian Cyrillic alphabet, your friend responded, "Би монголоор бичиж чадна." I can write Mongolian. You showed a Mongolian word, which was written in traditional vertical script, and asked your friend, "Энэ монгол үгийг яаж бичих вэ?" How to write this Mongolian word. Your friend was not very familiar with Mongolian vertical writing, and responded, "Уучлаарай, би энэ үгийг уншиж чадна, гэхдээ бичиж чадахгүй." Sorry, I can read this word, but cannot write it. We shall have a look at the conversation one more time. Та монголоор бичиж чадах уу? Би монголоор бичиж чадна. Энэ монгол үгийг яаж бичих вэ? Уучлаарай, би энэ үгийг уншиж чадна, гэхдээ бичиж чадахгүй. Thank you for the patient learning. Stay tuned for more updates. If there are any doubts regarding the Mongolian lesson, please feel free to ask questions in the comments section.